Good ball again here. Balogun's got himself into a mess and a chance, and they've scored! Central African Republic in the final minute through Carl Namganda. What a finale to these two Group C games today. Of the first half. And here they would be made to pay. The ball intended for Ado cut out. Ball perfectly played forward for Namganda. But a deserved goal. Probably CER's best player. Did a thankless job at times, chasing down long balls. Did some great runs. This one ended in the goal. Just inside the far post. Ziggy not able to do anything about it. Šitas lygiosiomis, tuo tarpu matome pavojingą Klaipėdos Neptūno išpuolį, smogės ir... Kodzis. Bahidze, Namgana. Ir Namgana su kamuoliu, čia gali būti pavojinga Rusys. Namgana krenta, švilpuko nėra, Matas Rusys tiesiai į vartininką. Ten dar Braisas Gupiai prašė kamuolio. Bet gan pavojinga ataka. Nazdrikas permė kamuolį su kamuoliu ir pažiūrėti, kaip pasikeis situacija. O dabar Namganda kairiame krašte prieš Malžinską. Namganda su kamuoliu, perdavimas, smogis. Ir čia daug ginčytis gal mum ir nevertėtų. Teisėjai vis tik tai užsiima poziciją, stengiasi bent užsiimti lygiai su vartininku. Čia Spėčius, smogis ir dar kartą. Kaipgi Plungės Babrungui pavyks sureaguoti į šią situaciją. Čia dar viena galimybė. Dar vienas aikštės šeimininkų išpuolis kairiajame krašte. Braisas Gupiai, puikus perdavimas ir 2-0. Na, puikiai žaidėjus, ko pasiekoje buvo praradęs kamuolį, tačiau klaipėdiečiai jį susigrąžina čia pat atgal. Manto Rusio perdavimas į baudos aikštelę ir 4-0. Na, tai jau yra triuškinimas. 29 rungtynių minutė, rezultatas jau net 4-0. Na, dar kartą žiūrime šio epizodo pakartojimą. Na, Carl Namganda labai... Šitas kamuolys. Perima Neptūnas ir dabar šansas mušti įvartį ir kamuolys tinkle. 1-0 priekyje Klaipėdos Neptūnas. Įvarčio autorius Karlas Namganda. Aš minėjau, kad tai yra turbūt kad geriausias šios dvikovos žaidėjas ir jeigu kas nusipelnė įvarčio, tai yra būtent jis. Jaunas futbolininkas. Čia perdavimas į baudos aikštelę, geras perdavimas Gupiai. Antra. Pakankamai rezultatyviai žaidžia ir šį sezoną OptiBet pirmojoje lygoje. B ekipa. Labai svarbi Vilniečių pergalė, ypač svarbi kovoje dėl medalių. Dar kartą Namganda bandė epizodą, iš dalies jam tai pavyko. Tarp trijų varžovų pranėrė, suklaidino dar porą pakeliui, bet Gvildys aukštiems vyrams. Agnius Avizovas nesuprato jo sumanimo Skibiniauskas. O dabar klaipėdiečių išpuolis ir labai grėsmingas. The only minute of the second half, Carl Namganda, who had just come on, driving at the Angolans. Pass one, pass another, tees up Kondogbia, and what about that for a finish? A beautiful slide rule effort, bottom corner, clipping the post on its way in. Look at the celebrations and look what that means. And at this point you thought... Like seeing training cones, and he went past and scored a goal. Oh, and here's another chance, and it's raining goals here at the Racecourse grounds. It's Carl who makes an impact, and it's easy pickings for the Central African Republic. A dismal start here in the second half for Bhutan.
the players wondering what just happened because. And there you go, the 5th goal for Central African Republic there. Carl scoring his 2nd goal of the day. What a day it has been. A cardinal error from the goalkeeper of Bhutan there. There you go, as you see on the screen. Carl just finishing up there. A cardinal error from the newly added goalkeeper of Bhutan. Is Bhutan trying to maybe get a consolation goal at this point, because it seems like Central African Republic has just walked over them with 5 goals and 4 of them coming in this second half. كرة تأتي إلى الأمام. نامن جاندا كاريل. كاريل يتقدم. كاريل على كرة. كاريل أين الزميل؟ كاريل يعني هنا المحاولة وقف عليها كثيرا. يمرر إلى كريم بن عريف والفرصة. المحاولة كريم والكرة. جول. الله! ضربة ثانية للعميد كربلاء في هذه اللحظات وكوارث في دفاعات. ضاعت عليه وتعود إلى نامين جاندا. كاريل. كاريل سريع. كاريل يمر. كاريل مهاري ومحاولة عبد القادر أو مصطفى راضي. كاريل يلعب كرة في العمق. فكرتها حلوة لكن لم تكتمل. وعبد القادر يلعب كرة إلى كاريل. نامين جاندا. نامين جاندا حلوة. حلوة الكرة. حلوة. توقيت دخول هذا اللاعب أنا أعتبره جيد وأعتبره تفوق من كاسب سلطان، يعني اختار الخيار الأمثل. نامين جاندا دخوله في وقته، يعني خروج لمشتاق طالب ودخول لكاريل نامين جاندا، يعني غير الموازين مع تغييرين. هذه كرة ومحاولة وهذا ثلاثي من الممكن أن يبدأ فيه الكثير من المباريات كاسب سلطان. هذه صعبة أبعدها. هنا كرة يوسف عياد والكرة إلى فياض، وصلت في منطقة الجزاء. أنشيتشيويل أو هنا كرة محاولة. هذا كاريل يتقدم الآن. كاريل في انتظار هدف ثاني يتباطأ يمرر. أوس الله. سادس الزوراء ب 26 نقطة. مرور ممتاز. الله على المرور، الله على الكرة. ممكن محاولة خطيرة. الله. ومن راشد ومجيب نعمة ومنتظر شعلان وأحمد عبد الحسين وسامر محسن. 10 أهداف فقط، ولكن هو المهم اليوم الانتصار الأول، إلا إذا كربلاء، ربما كربلاء. جول أوتارا محمد أوتارا يرتقي وبكرة رأسية يتعادل لكربلاء. يعود بكربلاء بهذه الكرة اللاعب المتقدم البوركيني محمد أوتارا يتعادل بضربة رأسية لكربلاء، ومن ثم كمالتين سليمانا ونو أنا كرابانو وبيتما ورمانا ناسو ستو أقوانا نيا دين بابا. Ghana 1, Central African Republic 1. Alidu Seidu. Sorry, I need a penalty from Bonnie throwing. Defenders no Kambum. No mudi keep a strike energy. And no come Maso. Ayman Samaha or say hello Ahmed. I am for everything Masami Hure. Bono Ekra. I Central African Republic. Carl. One of any crab bono. Our Santa Circle in Chemu. Where Japan Kama. Bon Ababedi Aprantia. Yes, from ID. We say, Ayman Samaha, your commentary is amazing, but can you raise the crowd volume a little bit? Okay, producer, I better watch you, good football, but they should utilize all their chances and score more goals for us. And no, they abandon things.
One also air monitor kama pa. Born Ekrali do Seidu. We Pia Bona so that be Aquaquedi Carl of Central African Republic. He has been brought down and the center referee has signaled Falisu. Born Ekrali Central African Republic. Mapeja Bona ten Abanta Fano Carl. Wa control Bona Kamadiama. Abanta Fano Ayeta Twana. But see, you can never compare Semenyo and Jordan. Jordan never. Offside. Last time Ghana against Mali, Ghana mama for debate. Ghana, yes, say Ghana one among for the Ghana chiba to so I believe say come back bit my yajuma. Yes, come back a bit my yajuma. Ali do say do what Chabona say 10 dia chiremu. Why era